Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twongere tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaye ikaze tubashimire kandi kuno mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica hano. Ni kuri Tarisisi Hope Ministry TV twama tubashikiriza ibiganiro bitandukanye. Iki ni kiganiro cyo guhimbaza no gutazira, tuje mu kindi gice aho tuje kugira ngo dushobore guteramana aneza cyane. Garutse ari jewe cenyene imbere y'ino kamera. Ati jewe cenyene ndababeshe. Ariko ndabibutse kandi ko inyuma ya kamera turi kumwe na Wizo B ntibisanzwe afata amasanamu neza. Aho mubona yahubanganye muce mumbwira hariya mukabwati muri comment mutubwire uko biba bimeze. Turabakiriye rero mwebwe bashasha ari cyambere mudukurikiranye, yandikisha ukore subscribe kugira ngo uze wabone ibiganiro bica hano. Ariko nawe twe dusanganywe wari usanzwe udukurikirana, andika muri comment kugira ngo wandike wakira bashasha baza kwa bariko bariyandikisha. Nakira abo turi kumwe hano, ndi kumwe na Sofoni. Ngenda kuri yo, umeze neza Sofoni? Cool, umeze neza cyane. Asante sana. Nana tuva bien. Hi. Ubushitsi waturishije ngo niha. Turashize. Cyo cyita China cha des. Aya mugishinwa baba ngo cha hi. Wishura ngo iki? Wishura ngo yasha. Nuko turi kumwe na Sorange tukuramutse. Amahoro neza. Amahoro cyane. Turi kumwe na Mama Martine. Amahoro. Umeze neza? Ndashimye. Asante sana. Turi kumwe na Gigirene. Amahoro. Wikanze ko nashize ko ya ne na ye na o. Turi kumwe na Berize, ndabona nawe yateretse kudufime twera. Amahoro. Umeze neza? Akachwe komenga nikaduga byagenze gute? Amahoro. Wari amateke ishura wari igitoki nutari na kimwe muri ivyo cyoduga gute? Ihangane rero arikoresha uko nyene. Nuko muri rusangiro mwese turabakiriye, nkundiraho namwe ko tubakiriye mutariki ibiganza mwakira baje kudukurikirana mabwire mutisharo musharo. Nuko tugarutse turi kumwe na tuva bien agiye kutuyobora muri kino gice ndirimbo yaduteguriye, natwe turaza kufashanya kugira ngo dufate kanya keza ko guhimbaza Imana no gutazira tutariye umwanya nimba tutatsa twanawuriye. Bajinja ntibajya umwanya. Mwe yavuze ngo urabona ngo turira umwanya ngo nanjye nzoga we wanje ubuge. Nuko rero na tuva bien akiravora. Kamata. Haleluya. Amen. Tube hano kugira ngo dufashwe kandi nakwifurije kuza gufashwa na zino ndirimbo. Haleluya. Amen. Wowe uza kudukurikirana naho uzokagwa ko ntuzurengane kano kantu ko nzi neza ko hari bidasanzwe bizokoreka biciye muri zino ndirimbo. Haleluya. Amen. Twagiye rero amashi yacu twese na dance.
muje unikumbuke Baba, napowadhuru wengine naomba unikumbuke, usinipite Yesu, unapowadhuru wengine naomba unikumbuke, unikumbuke Baba, unapowadhuru wengine naomba unikumbuke, usinipite Yesu, unapowadhuru wengine naomba unikumbuke, unikumbuke Yesu, naomba unikumbuke, unikumbuke, unikumbuke Yesu, naomba unikumbuke. Baba, usinipite, usinipite Baba, usinipite, usinipite Baba, usinipite, usinipite oh Baba, unikumbuke, unikumbuke Baba, unikumbuke Yesu, naomba unikumbuke, unikumbuke, unikumbuke Baba, Yesu, naomba unikumbuke, usinipite Baba, usinipite Yesu, naomba usinipite maisha yangu, usinipite Baba, usinipite Yesu, naomba usinipite na nchi yako uikumbuke Baba, uikumbuke Yesu, naomba uikumbuke nasi leo utukumbuke Baba, Baba tunaomba tambira imana yawe n'ibisengesho byawe uno munsi umubwire ngo turashaka kumva ugusenga kwacu mana we yeah. Iyo mwijuru hari imana itabara, 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 hari imana yumva, hari imana ishura, hari imana ibona, hari imana ikora, yizigire Imana ira
inanigwa iyo mana imana itigera inanigwa iyo mana imana itigera inanigwa iyo yerekanye ku musozi Karumeli iramenyekana ko ariyo mana mu Bisirayeli yizigire iyo mana yizigire iyo mana irahambaye yavuze ati mpamagara yoyo nakwitaba nakwereka irihambaye yavuze ati mpamagara yavuze ati mpamagara nakwereka ibihambaye abayisigiye ni nk'umusozi Siyoni abayisigiye ni nk'umusozi Siyoni abayisigiye ni nk'umusozi Siyoni utigera unyeganyeza ushimange ibihe bidashira Imana ikora ibikomeye Imana yera n'Imana ikiza ikora ibikomeye Imana itabara Imana ibohora Imana yera n'Imana ibona Imana ikiza n'Imana itabara Imana n'Imana n'Imana itanga ubuzima Imana itanga urubyaro n'Imana itanga amahera ikora ibikomeye Imana itanga urubyaro Imana itanga we yizigire yizigire iyo mana irakomeye yizigire yavuze ati mpamagara nakwitaba mana nakwereke ibikomeye utari yavuze ati mpamagara nakwitaba mwana w'umuntu nakwereke twese Magi sinababona sawa zamukaza okay twagire twagi yo dushime Imana twese mu kuyitanga dushime Imana uko biri kose Imana iradukunda dushime Imana dushime Imana dushime Imana
gushika uyu munsi dushima Imana iradukunda dushima Imana itwandika tukareba uko biri kose Imana iradukunda nukuri dushima Imana yarinze igihugu cyacu uko biri kose Imana dushima Imana we dushima Imana uko biri kose dushime Imana uko biri kose nawe papa ushima Imana dushima Imana muze mwese ndibuka igihe jewe nari mu bitaro Imana yansanze inkura hariya nari ndibuka igihe nari nshonje muzi ibyo ndya ariko Imana yarangaburiye nawe nshuti ndazi hari byinshi yagukoreye ucuyishima nukurira guku dushima Imana dushima Imana Imanira dushime we dushime tambira Imana rero mu kuyishimira tambira Imana mu kuyishimira sawa hingo zamuka shimira Imana yagukuye ahandi muri bwa butanda shimira Imana yagukuye kuri ka gatanda dushima Imana uko biri kose Imana iradukunda dushima Imana
kose dushima Imana uko biri kose twagushimiye Mana uradukunda uko biri kose ntacyo bitwaye bidukikuje Mana uri mu ruhande rwacu Mana ntacyo dutinya kuko uri kumwe natwe Yesu we kuko utuzigamye Mana we utureberera kure aho tutabasha kuba turagushimiye Mana ibidukikuje ntacyo bitwaye kuko uri mu ruhande rwacu we Imana uko biri kose naho woba waraye inzara Imana ishoboye kuguhaza uko biri kose Imana iragukunda dushima Imana dushima Imana uko biri kose Imana iragukunda dushima Imana dushima Imana uko biri kose dushima Imana fata amasegonda abiri ushima Imana ntubuze icyo woshimira Imana dusenga Imana mu buryo bwo gushima amasegonda abiri yonyine hari icyo Imana yakoze ku buzima nubwo duhura n'ibi na biriya
nubwo duhura n'ibibazo bitandukanye, nubwo duhura n'ingorane zitandukanye, ariko turagushimiye mwami uko biri kose uradukunda. nubwo tuca mu bibazo Nubwo uri duhura Imana n'indwara, nubwo turenganwa, nubwo mwami Imana imbere hacu tutabona ko bigenda, ariko uradukunda Yesu. uko biri kose uradukunda. Haleluya. tugukomeye amashyi yo kugushimira. Hosana, 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 Hosana. Urabikwiye, urabikwiye Yesu. nuko reka tubashimire mwebwe mwadukurikiranye kino gice nano tukirangirije, turangije dushima Imana tukwibutsa nawe ko ukwiye gushima Imana ko biri kose Imana iragukunda, nubwo ubona bitameze uko wipfuza ko byategerezwa kugenda, kubyifuza siko biri, ariko Imana irazi impamvu biri uko nyene bimeze. Icyo wokora no kubananya uyishimira, ibindi navyo irabizi kandi irabishoboye, kandi umugambi wayo ku buzima bwawe ni mwiza. Protector King mwari muteramanye ndabikebanuye, twari kumwe nyuma ya kamera na Wizobi, ariko kandi ku rundi ruhande dushimire runo garuka rwaduteramishije muri zino ndirimbo twafashijwe, ndaziko nawe wafashijwe uherereye hose. Reka tubike bantu rero tutariki ibiganza tuvuga tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.